Ki MDC ke United Democratic Party UDP ki badan hakaliang persya jong yang dorba thawan ke Khasi Hills Autonomous District Council haka sngi baar ke dorbar mangtingka jong council haka khat atrik luber arja arpusau kala bo jingkeli ya ke executive committee balam khmat da National People's Party haka jing trailang mat ke Congress halor ke jing I building permission da council but halor ke jing kerpat ya ke sarkar jalla ban sya ya ke council ban pentrai kam ya ke building bylaws syabar ke Shillong agglomeration master plan. Hapara ikani ka phang ha ka kanta kali jingkeli unoy alam kalyang persya uba tita starwal khan uba deu MDC ka sora ulaong baka sarkar kala aibor ha ka council ban ay ki building permission ban sna yeng ha ki jaka bahap ka 6 schedule henry bun ngot ki break ba shong ha ki khap ka sor shlong kim wan shaka council ban apply ki building permission but ki wan shaka council tang lada don kam yak occupancy certificate na ka banta ka boarding electric bat ka Uba table lang patha o executive member ubari pet ya ke building bylaws ulaong baki don ki break ba wan shaka council ban pan occupancy certificate hadin bagila dep te ying haswa kani o executive member in charge of building bylaws ula pentip baki building permission issued bala aira ka Khasi Hills Building and Structure Regulatory Authority jongka council kalong arspa nrupulai teli Nagaliang MDC ka UDP na mauthat Raishan uba jambor war ula bu jingkeli bahatu ka executive committee ka thmu pentrai kamya ka building bylaws hadu ki jaka nongkendong bad yakani u executive member ubari pet ya ka tanat building bylaws ula ong bagila yakran mat ka sarkar jalla bakan ailat ya ka council ban pentrai kamya ka building bylaws syabar ka Shillong agglomeration master plan Ulaong baka sarkar kan thaw ya ka committee ka ba andan da ki nongmi khmat na ki lightly ki council ringkat ki officer ka tanat urban affairs ban yakran halor kani halor ka jingkan tu ba Ronnie Willingdo MDC ka Congress na mlim ba amdai ban ai building permission ya ki basna yeng harut wa uba taibor lang ulaong bakala dan lupa ka hukum jong ka yeng Kashari Meghalaya Number in charge please to state the total number of building permission issued by the building authority of the Khasi Hills Autonomous Council Jumlah kolom 263 nomor 1. Bersyukur teman-teman supaya ini perlahan ke dengan di dalam dengan kolom teman aku akan cepat karena teliti pending application di dalam Bersyukur nomor perolahan yang seperti for permission pending kepada mentara kepada betul untuk sudah melakukan usaha pada siswa usaha. Bersyukur dalam sesiaman yang kuat mungkin. Nah ini siswa usaha ini ibadah penting dan ide dibalaskan karena ini membaca Kemudian yang ditambah dalam saya orang ini kan sebelum yang ini hari ini siswa yang usaha di persen terlebih di bawah tanda ini kita bagi master dalam persen ini kebah kita nakalian tuhi dan don ka jing tha iki na don ki drawing ki bahapan rectify nakalian ki mal ni apa ko ke don ko ko pilot se ikan be bompatan bompat senang itu di belakang ini kalau boleh terjadi Islam ini salah apa bersyukur beli orang juga kita ni teman masuk tu kait kebar wilayah Sam kalau bah dia pada setiap orang telah aibor pada district council nak bentar isu permission hal itu Sam boleh juga schedule like no yang kebijakan lain pada sistemnya ya kabar dari sistem itu dan nanti dibawa ke yang building permission petunjuk yang tidak building untuk kita building pada dan nasupat kan ya kita nanti dia menjadi
Nama para ibu pun tiba senagi yang minta hamtam atau surrounding yang terlalu di kapsul. Ibu pun di wajib yang terpenting. Ibu pun senagi ini dalam senagi ini nama para ini orang lagi kapsul ada juga connection dengan lain. Yang perlu kita opportunity positif. Dengan itu kita akan firman kawan ini. Dengan kuat akan keliling ya dia besar dibanding ini. Kita step kepada kalian yang bersih. Nampak penting kenal. Bagi real Kristen ini, kita bagi silswa yang kepentingan Kristen. Ketika supplementary kalau instruct ini ketika penting bios waktu sekolah dan juga memberikan bahasa yang cenderung antara dua. Sesuai kata memahami hadir beliau dari education kompor ini terbaik di departemen ini. Sesuai kata kelihatan di pada kelas lain ini bisa terjadi. Karena yang terjadi ya komite itu terasa lupa. Tapi ini kalau mereka iwan sini nama kami membuat dari saya kita bila tak sini departemen concern berbaik yang dikam apa selain buka inisial berkunci yang menolak kan dia juga ini berhai yang connection. Keselama sesuai kata orang Islam diberi pasal dengan ini virus asal apa yang jadi disease seperti beberapa yang sedikit orang pasal khususnya seperti asal sesuai kata ibu yang bertar dengan pemerintah. Tapi itu kecil penting kembali nama kalian katakan mentah adalah politik yang katakan begini apa di mana itu katakan terang semai dengan kata perkara sesuatu. Kita menjadi tim kepentingan kata-kata kalau kita kantam ini melawan apply permission ini pada niat hati berhenti baca mempercayai ini pada semua itu kalian ini nasim jaga senjata ke departemen kalau kita tahu di rumah sang di pada kapsul berpesusu ini apa dia berkecil berpus kalau itu lebih banyak sekarang yang di rumah sang tak mereka pada kita kembali juga ini kalian di rumah sang lebih lumayan sih pada teman buat kumana kebetulan kita coba dia kasih dari sekemas lepas nanti kita strength organisasi but mana banyak yang kita baik kita head organisasi Jangan sampai bersyukur ketika hasil dari sektor berarti authority dari pengelola di members secretary seperti ini ketika departemen pada kalian jadi ketika departemen ini technical dilakukan technical dan juga dari engineer itu bahwa dan arsitek juga dengan itu mengenai kadang boleh kan komite kepada kita expert untuk tuan apa di bawah apa jangan aja kalau komite kampanye di belakang ketika apa yang kita expert komite benar-benar itu kelihatan jadi cinta itu beri ke penilaian harga sekarang tapi benar kuat dia besar lah ketika leadership dari polisi dan mereka menghabar mereka jurisdiction mereka district council dan mereka menangani berdarah hak bersyukur sistem sama orang mereka macam penting keseluruhan apa entah itu profesor bidang lain dengan keseluruhan profesor kemaskulan
dalam bahasa kata education. Dan mungkin sini muncul di dalam sosial kita tetap sesuai. Kalau kami mengenai itu sosial tentang nilai dan itu pasti government dekat pada urban department. Pemilikan atau tentang expand yang kecil ini saya kira tentang menolak master plan development. Tentang dalam soal komite yang melakukan council providing council development jelas ini tentang ketika mengenai komite tertentunya apa isu di luar siapa yang master plan kalau ada update komite kepada decision bisa diajukan kan ya ketika kabel yang dibahas secara besar dengan kata di Indonesia itu dilakukan di penting dilakukan sampai mencapai ketika notification agar semua komplit itu tidak komplit bentar atau masih ingat agar juga kontrol lagi dikilaykan film main Meskipun setelah saya dan sebenarnya di mengapa ini beli di nasional berterikan dengan simbiosis. Kalau konsen itu berarti kalau pakai video ada kecinta dengan masalah bersiap asal ini. Ada tentang kemudian untuk ini selesai. Berterikan menurut rais kita dan kepemimpinan pada dunia berkat Islam kami melakukan ada komisi kemudian jadi teman-teman mahasiswa yang ketika ini menjelaskan kepada mereka realiti tersebut. Isi dan bawahnya sangatnya umur mahasiswa kepada ini dari juga lebih menjelaskan dalam itu bilang mau sebut maka Betul termasuk di beberapa meskipun semasa tadi membuat orang ini dengan orang yang terjadi di tempat apa yang dari pasal di tempat selanjutnya akan mati pada awal terkumpulin kapsul ini malah terkumpulin kita high position yang dibeling akan membuat kepada risiko. Itu merupakan mencari pada memberikan ketika beli bayo tertib mengenai proses ini konsul ini ayat lebih mencari. Jadi ketika bahwa ayatnya lain di bahasa isu
Ini disebut kesatuan dia, ini apa? Sebuah kemudian yang ini dapat kemudian kita dalam disebut dan sejuta enam kendor. Ini sebuah kedua ini saya bicara apa? Dan ini seperti enam kendor, ini lebih besar. Aku akan mencoba mengajar contoh seperti ini. Continue tidak penting. Jika di non-consumer bahwa kita akan sendiri bisa melakukan training di sana. Maka belum ini kita punya dan dia juga senada dengan kita dan dia juga yang berkenan dari kita mereka dan dia juga sumber tetap di berangko dalam bahasa ini mungkin di pada negara yang juga isi negara yang mampu beriman dan berdalam isi sesuatu meskipun tentang bahwa sekolah itu dari komponen kemudian sebagai plan mengenai dalam menjadi komen teman platform komite itu komite dan keempat menambah kita sebut sebagai bahkan ini nama harus komite itu kalau komen dalam fashion demokrasi sektor pun nomor satu tentang faktor kepada komite lalu upaya kepada faktor kepada mereka kecil sungguh sekarang yang terkena one certification is a coach remember lagi konsensi kemudian di Ajibut berbeda ya di Jakarta komite dan nama ikut kemarin dekat nama mereka komite tentang kulit kelas apa ini apa benar kebaran serta pengambilan juga upaya konsen untuk kemudian kata secara besar dan menteri kepala Ajumur dengan Anda kalau untuk saya dikatakan ini bahasa tercelok maupun diberi dan tegar agar tempat berfil. Kalau dari itu ingin dari kimia profesor bertanya untuk mengubahnya. Itu bahasa itu isi apapun ini sebab. Sekolah kami bisa memang sama-sama betul macam awal. Toh, kami kata nama bapak itu sudah aku boleh yang baik dengan aku kita masuk di kemudian nama saya bersama bahwa akhirnya mampu belajar Islam yang tapi ini sampai katakan ini kemana-mana kalau memperhak hak benar itu kepada aspek tersebut awalnya begitu kalau penelitian kami buat apa itu kalau ini kemudian mentar kita ini bisa kita nanti kita baca tak baru tak salah apa kalau kita statistik ini benar secara besar dan ini dalam komunikasi adalah apapun aspek bahwa jangan upah eksistensi kita dalam video di empat senang yang kita tinggi sifat dari gambar besar dari cara kalau ini kita secara yang kita di dalam ini kompasnya ketika lahap ini berlangsung isu apa implement ini apa terjadi kemudian contoh besar ada itu kan dalam negara berisi dalam negara itu ban khas di itu bisa apa stem yang diambil di dalam maka kedua mencari dengan pun bisa bergerak dalam perkara ini maka isu dari antar musuh dan juga berusaha mudah lebih banyak menjadi kawan-kawan konsul mereka
meskipun sejalan sadarkan menurut kita orang Naka-sosi ba terpai seperti bilang aku boleh nak lagi. Tapi kan juga ini harus sesuai bro. Tapi lain itu di tempat yang sangat pemasaran untuk stakeholder lagi. Baginda itu makan kalau kemudian jaga formalnya di pada terus. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं। चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं। FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।